Kalong ka khubor ka baay mensim shushu ya ka National People's Party jong ka Mawkerwat Block Committee. Ha ka bahaki ni kikinyas ngi Shen Wayne ki MDC jong ka Indian National Congress ubakarna so siyang unsalay ben penyaso ilade ka National People's Party. Ya ka nila itu udah State President jong ka NPYF ubakit borlang nongrem ha ka jingalang ka balalong ha ka hall jong ka Nativity Parish Mawkerwat Southwest Casillas District. Hadin bakut jong ka jingalang ubakit borlang nongrem habakran syakila patay kubor ulong bakalong ka AK wapan kemen ka parti NPP hapo jong ka Southwest Casillas District namarah kan rew tarik orang pang aljara posau kum kinoyalam kilayo bane kandu ya baro artili ki block committee kawe ka Ranikor block committee bat kawe ha Mawkerwat block committee ha kabada ki hajar ngut ki brew kilawan bansaki habakran halor ka jing temu banwan penyaso ubakarna so syang syak NPP ubakit borlang ulakran da kebasyai bakaladon ka jingakran bamau bakakan hun kinsawan syak NPP banlong kum kinong kersyan bapura jongka namar kata kum unoyalam udan baik mesim balada don kino kibuan penyaso temai ka parti ka kuleban pedang Pi halor kata ka jingkeli jong pi ba uba akarnes so syang un penisno no bat ngi ka parti hot kaladon ka jing yakren bat kumbanga ong ba pin sayu ya ka jingkela jong ka political scenario haga kani ka po ka constituency ka jungi hakini ka kandidat sigi bat lesi kata kan de gawe ba Shen wat MDC jong Mawkerwat rengkat ba ka kanhon jong kiro kila ya kaban rong no hakane ka parti ka jungi tin nakaliang junga kumway na kinong yalam jong ka district ubalaya train nam ta ka parti nalong berbor ubap yang kelut mesin ya ki way political party ko mo kento iba karnes so siyang lembat akan hun ke jongki ke ba ki don mensua haka kongres te nga plyang subah ya ki bakin rong siya kapali ke jongki ti kalau kumne ngi soto batang da kani ka komiti kabarem ane tang mangi ki bala don lupa ngi soto ba ngin nom poison ngalong be ya kata tak basya ngin nom poison Dede halor kata kanong rem ngila don lupa kata kajinya berkat ngila don lupa kata kajinya keren balada ki don kino ki kenhon ki bawan hak parti bat penias no parti jungi ngalong berbor ki bala keloy ya kon pediam te kata kadeka kajinya keren ke jungi hak ne ko tenga yu iba paro kino pre parti hiki sinotenat ya kata kajing terwa jong ki we pat ki kenhon da ki we pat ki politik parti kalong biang saksin kajing kemen ya ka parti NPP jungi hang ni po Southwest Casillas District nomor ba menta kasni ngiyo ya kaban ya kendu ya paro atli ki block committee ngidang syudap wan na po jongka Ranikor block committee hakaba ta ki hajar gut ki breu kila ya wan ha kati ka meeting nangta menta pading idon hang ni po Mawkerwat nagamta ka Mawkerwat block committee te hang ni hapo Mawkerwat block ngimpat dila ya kaban form ya ka komiti ka pura dan ringidon ad hoc president but let's say Shen kijingkala ha ka sign hima hapo jong ka Mawkerwat block pinsala ban yoi dikata ka di ka banga pa padong ha ka di ka por pading yarai karai jungi kolong ba nginei up namar baki bon ki way pat ki political party ki bangam na pa banjer kretek ki bala don jing temu ki bala aikten ki bala kwa ya ka ban penias no bat ka parti ka jungi te kata ka penlong yang pengandap ka jing sukmen wat hapeng ki jing sya kan tha hak babon ki liang te henrei ngasoto ba ka respon dari babon ki nong yalam ki pajba nang ni na po ka Mawkerwat constituency ro ka long ka ba long positive nam ta ka parti ka jungi te nata ka daw ki kinsa syai hakidi kandidat sgi ba pensungi i ba ka jing klan jong ka parti ka jungi hane Mawkerwat kansa nang klan shusho